فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا طريق يا طريق يا صريق شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل بمولد الهادي قد ضاءت الأقوام بمولد الهادي قد ضاءت Cukup na bang mapaamon in patungtong bang makaimahon Ang ibang rasul patot lasahon Mangayo ampun iman pakusuhon Allahul kafi Rabbun al-kafi Kasanan al-kafi Wajladan al-kafi Nikul al-kafi Kafan al-kafi Wanam al-kafi Alhamdulillah Wahai Mahdi Al-Qari Nabi Yuda Ta'amal Muta Hayul Hadi وابدا من الغواية في الذات ووتا يا الله وأنشر من كسة المولد النبوية برد نسانا عبقرية مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأموال مختلفين ketuntunan kendaranmu Fatahurun in annalmu Pasandungan haataimu Illa sapa nabimu Salatullah salamullah Ala taha rasulillah Salatullah salamullah Ala yasin habibillah Tasana bismillah Wa bihadi rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badri ya Allah Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi kawshata binuri Ya Rabbi salli ala Muhammad Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah 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 ya Allah Allah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah
garahan si magmaulod ini. Maripa kamuhita. Bakal magian kay mulongin maulod mangi. Ipangasunod kimangi ikaw kapag mauluran. Isiwahain ka sa kupan na tumano siya kimangi kapag mauluran. Ininang siya way puspaid ba? Magunang kita magtuyo. Namihayaon. Asuhon tawahain baranta. Hadak maulod kita wiyarin tahon-tahon. Unin na hinang effect hakamuhin. Baka pag mauluran, kimusog ka mag-ibadat pagpuasyaon. Nakarungog ko kisa, nakapangintang kau, na hinang sabab. Kaya kusog mo mag-ibadat, in maulod yun kaya kayo kayo. Aso naman ta kung baranta. Pila maulod na yung kaya tinanta. Unay naghapin na buong akabuhita. Nainang ba kita ba yung tangaton? At tawag imam, timaon yung pagmasyat ta. Inlas sa halong sinjang kung tumuho pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini efek benar-benar kiutan ko si Maulid. Apabila in atay mo tiwaan nalasah pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaluhayan na kau maghinang sindyakan niya. Kaluhayan na kau. Sabab, inhamok tao, kaluhayan siya makad hamok tao, bakaw lasa ni hatao yagaran niya. Agkadaray ka sabab ini, paaunon tain kasilasa. Halam jantong tapanabi, magbuo kita kisa mataon, sagbuton tain nga niya magsalawat kita mataon. Hasupaya, injantong bayaon tumuan sa silasa. Sehingga gumaan ka to in mag-amal ibadah.